Svake godine 14.000 državljana Srbije hode da studira u inostranstvo na svim nivoima. Koji je put od želje do stipendije? Gde je on najprohodniji? Šta sve treba da znaju oni koji bi da studiraju van zemlje? O tome razgovaramo sa Ana-Marijom Marinković iz Inoedukacije. To je prvi srpski licencirani centar za školovanje u inostranstvu koji predstavlja više od 100 univerziteta iz inostranstva. Dobro jutro, hvala vam što ste ovdje. Dobro jutro. Pogledat ćemo gde najpre studenti žele da idu. Italija, Nemačka, Mađarska, Grčka, Slovenija, Velika Britanija, Amerika, Kanada. Gde je put najprohodniji do dobijanja stipendije? Put je najprohodniji u Italiji. Republika Italija zajedno sa svojim regionima daje puno novca za troškove života, a također i studije na državnim univerzitetima nisu tako skupe. Koliko su? Koliko košta godina, naprimjer? Mi šaljemo puno studenta na Univerzitet Padova, koji je 2000 evra godišnje, ili Univerzitet Ca' Foscari u Veneciji, koji je 1200 evra godišnje, tako da su školine stvarno povoljne, a također i Republika Italija daje regionalne stipendije za troškove života, koje je oko 5000 evra godišnje, tako da je stvarno Italija trenutno hit. Odlaze jako dobri studenti na studije, moraju dobro da se pripremi jer je konkurencija velika. Da li je Austrija i dalje toliko popularna? Tamo je četvrtina studenta iz inostranstva, mnogo je bila popularna i među našim studentima. Jeste. Generalno, ljudi s ovih prostora odlaze tamo da studiraju 200 godina, i Dositej Obradović i svi drugi. Međutim, studije tamo više nisu besplatne. Godina košta oko 1500 evra i generalno viza se teže dobija nego ranije. Od kada je pala ova vlada, nekako je to labavilo. Međutim, studije, problem je teže upisati jer traže i više nivo nemačkog. Tako da ranije si mogu da odeš bez ikakvog znanja pa da učiš tamo. To sada nije slučaj, već morate da imate sertifikat nemačkog pre nego što studije počne. Gde su najveće, gde najjeftiniji troškovi života, mimo ovih troškova školovanja? Pa generalno mi šaljemo studente oko 50 zemalja, tako da često neki studenti odu, na primjer, u Maleziju, u Kuala Lumpur, jer tamo nije skupo, a veliki svetski grad. Da kažemo da su jeftiniji troškovi, tako Italija, Slovenija, Mađarska, Grčka, a najskuplji su naravno Australija, Amerika i Kanada. Šta je sa Amerikom? Koliko studenti mogu zapravo da odu? Koliko je jednostavno ili komplikovano da se tamo školuju? Donald Trump je napravio veliki uticaj na sve sfere Amerike, također i za školovanje. Vize se teže dobijaju, stipendije je manje nego što je bilo i uglavnom studenti s ovih prostora odlaze tamo ili na sportske stipendije ili sami plate. Međutim, trend je da studenti tamo na osnovne studije odlaze sve manje jer studije traju 4 godine, a u Evropi po Bolonjskoj konvenciji osnovne studije traju 3 godine i jeftiniji su. I trend koji vidimo da odu na osnovne studije u Evropi, na neki top državni univerzitet, pa možda kasnije odu na master u Ameriku. I da pogledamo šta biraju, šta studiraju. To ćemo sada da vidimo. Da li taj trend prati i želje u Srbiji? Biznis, ekonomija, psihologija, komunikacija je veoma popularan. IT sektor, elektrotehnika, mašinstvo, političke nauke i umetnost. Jeste. Pa u suštini prati. Jedina razlika je što studenti u inostranstvu ređe studiraju pravo, jer je pravo vezano za lokalni sistem, državu, sudstvo i tako dalje. Ali ovo što je navedeno ovde jesu neke glavne teme. Rekla bih da od studenta u koje mi imamo uvid da čak nekih 40 ili 50% ode da studira biznis ili ekonomiju, jer im je to prosto kasnije najisplativije ili se vrate u strane kompanije ovde ili rade u inostranstvu ili su deca preduzetnika pa im je ta tema bliska. I kako izgleda put zapravo od želje do toga da dobijemo stipendiju, da neko od dece dobije stipendiju, ode da se školuje u Italiji, u Nemačku, u Austriju ili gde god žele? Mi uvek kažemo našim studentima, apliciranje na studiju inostranstva je kod trudnoća 9 meseci unapred. U Srbiji su te prijave dosta kasno, u junu i julu, kada se dobije matura ili se završe osnovne studije. U inostranstvu su te prijave kreću negde od januara, negde čak i oktobru, godinu dana unapred, ali je glavni fokus negde od januara do maja, osim nekih država, Nemačka i Austrija, da je kasnije. Međutim, morate imati sertifikat jezika, postoji određena dokumentacija koja treba da se sakupi, treba i ta odluka da se donese, tako da uvek treba krenuti godinu dana unapred u proces razmišljanja, odluka, jezika i to kasnije uvek urodi plodom.